ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардад. дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Савсан Ғайбзода. имрӯз бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашнӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, ифтитоҳи як қатор иншоот ва суҳбату мулоқоти самимӣ бо сокинону фаъолон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд. сафари кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Бадахшон аз ноҳияи Дарвоз оғоз гардид. нахуст дар ноҳияи Дарвоз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз фестивали ҷумҳуриявии асал ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуданд. гузориши ҳамкоронамон. 27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои ҷашнӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун, суҳбату мулоқоти самимӣ бо сокинону фаъолон бо сафари корӣ ба вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд. сафари кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Бадахшон аз ноҳияи Дарвоз оғоз гардид. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Дарвоз нахуст аз фестивали ҷумҳуриявии асал ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар даромадгоҳи намоишгоҳ бо самимияти хоса истиқбол гирифтанд. намоишгоҳ аз ду қисмати асосӣ, намоишгоҳи асал ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ
иборат буд. деҳқонони ризқофари кишвар маҳсули дастранҷи худро бо ороишоти гуногун ба намоиш гузоштанд, ки хеле дилкаш ва бошукӯҳ буд. дар ин майдони фаррох дар масоҳати 50 садяк замин кишоварзони зарофар аз 9 шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла вилоятҳои Бадахшон, Хатлон ва Суғд иштирок варзида анвои гуногуни маҳсулоти занбури асал ва меваю сабзавоти шаҳадбори худро ба маъраз гузоштанд. дар фестивал беш аз 300 оилаи занбур ба намоиш гузошта шуд. дар чорабинӣ кишоварзони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дастовардҳои худро пешкаши харидорон карда буданд. ба фестивал 40 тонна маҳсулоти соҳа аз ҷумла 15 тонна навъҳои гуногуни асал, мум, гарди гул, шири занбур ва ғайра бо бандобаст тибқи талаботи меъёрҳои тасдиқ гардида пешниҳод шуд. дар ҷои баргузории намоиши асал хаймаҳо, нуқтаҳои гирифтани асал, ташкили корҳои мубориза бар зидди касалиҳои занбури асал ба назар мерасид. тавре зикр гардид, аз соли 2005 то ин ҷониб, яъне аз давраи қабули барномаи давлатии рушди занбури асал, шумораи оилаҳои занбур, занбурпарварон ва ҳаҷми истеҳсоли он маротибаҳо афзудааст. табиат ва боду ҳавои ноҳияи Дарвоз бо гулу гиёҳҳои зиёди шифобахш барои парвариш ва зиёд намудани оилаҳои занбури асал бисёр созгор мебошад. дар ин фестивали иди асал тамоми асалпарварони ҷумҳурӣ, вилоят ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок кардеастанд. дар намоишгоҳ тамоми асалпарварон маҳсулот ва дастранҷи худро ба намоишгоҳ гузоштанд. ин як аз таҷрибаҳои хуб аст, ки на ин ки намоиш ин аз он шаҳодат медиҳад, ки яъне занбури асалпарварон бо ҳамдигар суҳбату мулоқот карда аз таҷрибаи ҳамдигар яъне бархурдор мешаванд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми боздид аз фестивали ҷумҳуриявии асал ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ таъкид намуданд, ки бо истифода аз имкониятҳои фаррохи дар ҳудуди ноҳияи Дарвоз мавҷуд буда метавон рушди соҳаро таъмин ва сатҳу сифати зиндагии аҳолиро баланд бардошт. занбури асалпарварӣ ва истеҳсоли асал соҳаи камхарҷу сердаромад ба шумор меравад. қобили қайд аст, ки соли равон дар доираи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон занбурпарварони ноҳия шумораи қуттиҳои занбури асалро ба 1300 расониданд, ки ин шумора назар ба соли қаблӣ зиёд мебошад. занбурпарварони ноҳияи Дарвоз ҳамасола кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки бо зиёд намудани шумораи оилаҳои занбури асал аҳолиро бо ин навъи маҳсулоти табобатӣ аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ таъмин намуда, ба ин васила дар ғанӣ гардидани буҷа, таъсиси ҷойҳои кории мавсимӣ ва муаррифии асали тозаи ватанӣ саҳмгузор бошанд. дар чор гӯшаи дигари намоиш маҳсулоти кишоварзӣ, анвои гуногуни маҳсулоти соҳа аз қабили картошка, пиёз, каду, меваҳои хушк ва тар, навъҳои гуногуни себ ва дигар намуди сабзавоту полизиҳо, ки дастранҷи заҳматкашони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Дарвоз мебошанд, ба намоиш гузошта шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми боздид аз фестивали маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ, ки аксаран содиротӣ мебошанд, изҳори хушнудӣ намуданд ва таъкид доштанд, ки истеҳсоли чунин маҳсулот ва коркарди саноатии он бояд сол аз сол афзун гардад ва аз ин ҳисоб иқтидори содиротии ҷумҳурии Тоҷикистон боло бардошта шавад. дар ноҳияи Дарвоз истеҳсолкунандагони асосии маҳсулоти кишоварзӣ хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагиҳои инфиродӣ ва ассотсиатсияҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ мебошанд. аҳолии ноҳия бошад асосан ба парвариши зироатҳои ғалладона, картошка, сабзавот, асал, мева ва чорводорӣ машғул буда, аз ин ҳисоб даромади хуб ба даст меоранд. иттилоъ дода шуд, ки шароит ва иқлими ноҳия барои боғутокпарварӣ мусоид буда, имконият медиҳад, ки майдони боғҳо бо назардошти ташкили боғҳои интенсивӣ ва дарахтони навъи серҳосили ба иқлим мутобиқ бо усули обёрии қатрагӣ аз ҳисоби дарахтони субтропикӣ, анор, анҷир, хурмо, лимӯ, себ, нок, зардолу, бодом, гелос ва ғайра аз ҳисоби заминҳои талу теппаҳо васеъ гардад. масоҳати умумии боғҳои ноҳия 280 гектарро ташкил намуда, аз ин шумора 148 гектараш боғҳои мевадиҳанда мебошанд. бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат, кишоварзони ноҳия дар доираи барномаи рушди соҳаи боғутокпарварӣ барои солҳои 2016-2020 зиёда аз 65 гектар боғи нав бунёд карда, 91 гектар боғҳои кӯҳнаро барқарор намуданд. соли ҷорӣ дар ҳудуди ноҳия 1093 сентинер маҳсулоти ғалладонагӣ, 5740 сентинер картошка ва 3774 сентинер сабзавот истеҳсол карда шудааст, ки назар ба соли гузашта зиёд мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ, шаҳрвандон бояд аз имкониятҳои мавҷуда самараноку оқилона истифода баранд ва дар ин кор деҳқонони ботаҷриба ва олимони соҳаи кишоварзӣ ба хотири рӯёнидани ҳосили фаровон
با آنها همکاری نمایند. تاکید گردید که تاجیکستان میتواند در بازار جهانی عسل و میوه و سبزیجات از جمله با سیب، کارتوشکا، پیاز، آلوی سیاه خشک، موز کشمش، خربوزه، انگور، پامیدور و بادرنگ، پیاز و دیگر محصولات کشاورزی جایگاهی نمایان داشته باشد. در دایره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری و تطبیق نقش چاره‌بینی‌های بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، انفراساختار کار و خدمترسانی در دهات مکمل می‌گردد. امروز در دهات انجیرک قلعه خنبی ناحیه درواز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای نو و زمانوی مرکز عدلیه، میدانچه ورزشی و بازی کودکان مورد بهره برداری قرار داده شد. گزارش خبرنگاران ما. 27 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات انجیرک قلعه خنبی ناحیه درواز بینای نو و زمانوی مرکز عدلیه، میدانچه ورزشی و بازی کودکان را مورد استفاده قرار دادند. بینای مرکز عدلیه در دایره تجلیل سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در مساحت عمومی 1500 متر مربع ساخته شده است. انشاءات از دو آشانه با تخانه عبارت میباشد و دارای 7 حجره کاری برای فعالیت کارمندان اداره نotariali دولتی، کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی، تالار زیبای مجهز عقد نکاح نوخانه‌داران و تالار مشورتی رایگان حقوقی میباشد. تالار عقد نکاح، حجره‌های راهبریت، روزنه یگانه و دیگر حجره‌های یاری رسان در آشانه یکم بنا موجود بوده. کتابخانه، اداره نotariusi دولتی و دیگر حجره‌های کاری در آشانه دوم جایگیر کرده شدند که دارای تمام شرایط زمانی معاصر میباشند. در تالار مشورتی حقوقی ساکنان ناحیه میتوانند از یاری رایگان حقوقی بهره‌ور گردند. برای کارمندان مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی در آشانه یکم شرایط خوب کاری مهیا کرده شده است. در کتابخانه مرکز عدلیه اثرهای بدیعی و صحوی برای پیشبرد کار مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی و نotariusi دولتی مهم نگاه داشته می شود. تهخانه بنا همچون بایگانی برای نگاه داشتن حجت‌های نotariali، کتاب‌های مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی و دیگر حجت‌های مهم پیش بینی گردیده است. امروز خرسندی ما را حد و کنار نیست که امروز با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه دراز باز یک بینای زمانوی کاخ محتشم مرکز عدلیه افتتاح گردید. این ما رو وادار می‌سازد که مسئولیت را بیشتر نموده، خدمت رسانی را به مردم بیشتر و خوبتر به راه مونیم و در تحکیم عائله‌های سالم سهم بیشتری داشته باشیم. و همچنین امروز که توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت به ورزش نهایت زیاد است، من بار دیگر مینداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت میرسانم. در وقت ساختمان 35 نفر ساکنان محلی با جای کار موقتی تأمین بودند. بنا با طرح معاصر و جوابگو به معیارهای ساختمانی بنیاد شده به اطراف زیبایی ضم نموده است. میدانچه ورزشی در مساحت 280 متر مربع ساخته شده دارای شرایط خوبی مشغول گردیدن با بازی‌های فوتبال، والیبال و بسکتبال میباشد. میدانچه در دایره سیاست ورزش پرورانه سرور دولت بخشیده به اعلان گردیدن سالهای 2019 2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی از جانب وزارت عدلیه با سطح و صفت بلند ساخته شده است. در قسمت دیگری زمین جدا گردیده میدانچه بازی کودکان و نورسان بنیاد یافته است که با تجهیزات دلخوشی کودکانه مجهز می باشد. سالهای پیش برای فرزندان ساکنان دهه مذکور چنین میدانچه نو و زمانوی موجود نبود و اینک این مشکلی حل شد. اکنون کودکان و نورسان و هم کلانسالان می توانند از امکانیت‌های میدانچه ورزشی ثمرناک استفاده نموده هرچی بیشتر به بازی‌های ورزشی مشغول شوند. گل و نهال‌های آرایشی همیشه سبز، دو ایوانچه زیبای دایره شکل و دیگر کارهای آبادانی انجام یافته در تامین فراغت ساکنان و سیر و گشت آنها در هوای تازه مساعدت می‌نماید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با کارهای ساختمانی در بنای خوش‌طرح و زمانوی مرکز عدلیه و میدانچه ورزشی بهای بلند دادند. بنیاد انشاءات در دایره تجلیل از سزاوار استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بهترین تحفه برای ساکنان میباشد. شرایط فراهم گردیده در انشاءات مذکور مسئولیت کارمندان را در سمت حجتگزاری نotariali، ثبت اسناد حالت شهروندی و یاری حقوقی به شهروندان بیشتر میکند. شرایط فراهم گردیده در انشاءات مذکور مسئولیت کارمندان را در سمت حجتگزاری نotariali، ثبت اسناد حالت شهروندی و یاری حقوقی به شهروندان بیشتر میکند.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи беҳтар намудани шароит ва имконоти дастрасии ятимон ба таҳсилу зиндагии арзандаро зери таваҷҷӯҳи доимӣ қарор додааст ва барои беҳтар намудани шароити зисту таълим ва вазъи моддиву техникии таълимгоҳҳои онҳо тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. имрӯз бо хислатҳои ҳамидаи инсондӯстию ятимпарварӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун анъанаи наку дар ноҳияи Дарвоз бо як гурӯҳ ятимони кул аз ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ мулоқоти самимӣ доир намуда аз шароити зисту таълим ва тарбияашон пурсон шуданд. 27 сентябр дар ноҳияи Дарвоз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хислатҳои ҳамидаи инсондӯстию ятимпарварӣ чун анъанаи наку бо як гурӯҳ ятимони кул аз ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ мулоқоти самимӣ доир карда аз ҳолу аҳвол, шароити зисту таълим ва тарбияашон пурсон шуданд. мулоқоти сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тарабхонаи Орёнои ноҳияи Дарвоз баргузор гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст кӯдаконро ки бо амри тақдир аз падару модар маҳрум монда таҳти дастгириву таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати мамлакат қарор доранд ба муносибати 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ табрик намуданд. шодии кӯдакону наврасонро дар ин рӯз ҳадду канор набуд, зеро ин навбат 100 нафар кӯдаки ятим ва маъюб аз ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ бевосита аз дасти пешвои муаззами миллат тӯҳфаҳо иборат аз сару либос, шириниҳо, ашёи хониш ва кӯмаки молиявӣ гирифтанд ва суҳбати озоду самимӣ анҷом доданд. бо дар назардошти он ки рушду пешрафти ватани азиз бевосита ба саъю талоши насли созандаву эҷодкор ва донишманд вобаста аст, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯдаконро ба омӯзиши илмҳои муосир, забонҳои хориҷӣ, касбу ҳунар ва аз худ кардани техникаву технологияи навин ҳидоят намуданд. خودتون انتخاب میکنید و خودتون ذوق دارید دوست می‌دارید در همون دانشگاه دانشکده‌های والی کالج گیمنازیوم داخل شده صاحب کسب و هنر صاحب علم زمانه میشه یا آینده مستقلانه حیات خود را پیش برده توانید نصیحت‌های مرا فراموش نکنید در این هزاره نو یا زمان نو که شخص با آدم زندگی خوب می‌بیند عمری با برکت می‌بیند که سواد دارد سطحی سوادداری بلند دارد بعدا کسب و هنری بسیار زمانه‌ای دارد برای خواندن дар ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ дар маҷмӯъ 300 нафар ятими кул, нимятим ва маъюбони то 18 сола ба қайд гирифта шудааст ки зери ғамхориҳои бевоситаи сарвари дурандешу ятимпарвари мамлакат қарор доранд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи беҳтар намудани шароит ва имконоти дастрасии ятимон ба таҳсилу зиндагии арзандаро зери таваҷҷӯҳи доимӣ қарор додааст ва сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳар як боздиди кории худ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар бо ятимон мулоқот анҷом дода ба масъулон ҷиҳати беҳтар намудани шароити зисту таълим ва вазъи моддиву техникии таълимгоҳҳои онҳо дастуру супоришҳо медиҳанд. дар давоми 30 соли истиқлоли давлатӣ бо мақсади беҳтар намудани шароити таълиму тарбия ва буду боши ятимон дар мактаб-интернатҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва бо ҷои кор таъмин шудани ин қишри ҷомеа корҳои назаррас амалӣ гардидааст. баромадан аз бомбаси коммуникатсионӣ ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад, роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаҳои мушаххасро амалӣ месозад. дар ҳамин замина имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қисмати шоҳрои Куллоб, Хорух, Қулма, Чин аз деҳаи Ёгед то маркази ноҳияи Дарвоз мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар асоси лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Куллоб қалъаи Хумб, қидъаи Шкеф шаҳраки қалъаи Хумб аз 2 хати роҳ иборат буда, паҳноии стандарти роҳ ба 12 ва паҳноии қисмати роҳи мошингард 7 метрро ташкил медиҳад. гузориши хабарнигорони мо. 27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қисмати шоҳрои Куллоб, Хорух, Қулма, Чин аз деҳаи Ёгед то маркази ноҳияи Дарвозро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд.
масофаи роҳи мошингарди қисмати шоҳрои Кӯлоб, Хоруқ, Қулматчин 26 километр буда бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки Исломии рушд, хазинаи Саудии рушд, хазинаи Кувайти рушди иқтисодии араб ва хазинаи ОПЕК бо харҷи қариб $32 миллион куллан навсозӣ шуда, корҳои сохмониро дар ин масир асосан коргарону мутахассисони Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ ва дигар ширкатҳои роҳсозии бо нуфузи ҷаҳонӣ дар асоси нишондоди лоиҳавӣ мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ ба анҷом расонданд. хотиррасон мешавем ки ба сохтмони роҳи мошингарди Кӯлоб, Хоруқ, Қулматчин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи июни соли 2019 расман оғоз бахшида барои бо сатҳу сифати олӣ анҷом додани корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти коммуникатсионӣ масъулони соҳаро вазифадор намуда буданд. бо ташаббуси президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохтмони нақди Шӯробод қалаи Хум кори худро сар кард ва имрӯз ба анҷом расидааст. ин роҳ ба мо имконият дод ки муносибатҳои рафт омад мо ба пойтахт барои мо бисёр аҳамият дорад. худи ноҳия тараqqiyот рафт омад зиёд шуд. одамон аз ин мушкилие ки солҳои сол мушкилӣ мекашиданд озод гардиданд. ҳазор бор раҳмат ба ташаббуси ҷаноби олӣ президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон. дар асоси лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Кӯлоб Қалъаи Хум, қитъаи Шикеф шаҳраки Қалъаи Хум аз ду хатти роҳ иборат буда, паҳноии стандартии роҳ ба 12 метр ва паҳноии қисмати роҳи мошингард 7 метрро ташкил медиҳад. канораҳои роҳ аз ду тараф ба 2.5 метр баробар мебошад. ҳамзамон дар ин масир як пули мошингузар ва 2092 метри мукааб қубури обгузар насб гардида 3886 метр пойдевори муҳофизатӣ бунёд карда шудааст ки ин тадбир дар пешгирӣ аз вайроншавии роҳ нақши муҳим дорад. миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонем ки чунин хеле раъи обод зебо шуда ки пештарак одамо ҳаваси хеле раъра мехӯрданд. мақсад ки як хеле беҳтарин шуда раҳ хароб буд. мақсад пештар ҳозир хуб шуда ба ҳама маълум аст ки чанд соат пеш меомадӣ ҳозир чӣ қадар зуд меравӣ. душанбе то дарвоза 12-13 соат меоем. ҳозир хаям 6 соата 5 соата мешавад озод рафта. ҳозир хел шуда ки агар 10-20 борам бира ягон мушкилӣ нест. мошинам ҳолати аввалаш истодагӣ. ман аз номи худам ва аз тамоми ронандаҳо миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонам ки ин қадар роҳҳои зебо ва босифат сохта истода рафта истодааст. мутобиқи талабот дар қитъаи мазкур ҳамчунин зиёда аз 630 аломати роҳ насб гардидааст. дар сохтмони роҳи мазкур аз тарафи паймонкор 308 нафар мутахассис ва коргари муҳандисию техникӣ ҷалб гардида буданд. қисмати роҳи Кӯлоб, Хоруқ, Қулматчин идомаи бунёди шоҳроҳҳои мошингард ба самти шарқии мамлакат буда, дорои аҳамияти бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ ва стратегӣ мебошад. ба таъкиди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳу пулҳои то ба имрӯз бунёд гардида шоҳрагҳои рушди минбаъдаи мамлакат буда, бояд барои имрӯзу фардои миллату давлат хизмат намоянд. сохтмони роҳи автомобилгарди Кӯлоб Қалъаи Хум қитъаи Шикеф моҳи июни соли 2019 оғоз гардида имсол ба итмом расид корҳои сохтмониаш. дар доираи лоиҳа 25 километр 630 метр роҳҳо сохта дода шуд. имрӯзҳо хурсандии мардуми ноҳияи Дарвоз ҳадду канор надорад. ташрифи ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Дарвоз хурсандии онҳоро аз ин ҳам зиёдтар кардааст. ҳар боре ки ҷаноби олӣ ба ноҳияи Дарвоз ташриф меорад, дарвози кӯчаки мо боз ҳам аз қудуми мубораки ӯ обод ва зеботар мегардад. ногуфта намонад ки ҳоло мо дар шоҳроҳи Қалъаи Хум Шикеф қарор дорем ки ин ба наздикӣ ба истифода дода шуд.
این شاهراه در زمان شوروی این خیلی زیبا و آزاده نبود. راه ماشینگردی که به طرف دوشنبه میرفت و راه هموار هم نبود. شهروندان ناحیه درواز این راه را با واسطه عقبه خواب و رباط در مدت 12 ساعت طی می‌کردند و به دوشنبه می‌رفتند. شکرانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که این راه دور و دراز ما رو خیلی کوتاه کرد و ما راه نو شد که ما این راه 12 ساعته رو در مدت 4-5 ساعت طی می‌کنیم و از ناحیه درواز به دل جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه در مدت 4-5 ساعت رفته می رسیم که از این تمام شهروندان ناحیه درواز خیلی خرسندند. نگفته نماند که هر یک تشریف جناب عالی در بدخشان علل خصوص در درواز آبادی و خرمایی های زیادی می آورد. بنا شدن خانه های بلند آشیانه، گلگشت ها، ورزشگاه و دیگر جایهای فراغتی این از زحمت شبانه روزی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می باشد. از آن شکرانه می کنیم که ما در مملکت آباد، آزادانه زندگی می کنیم. همه این آبادی ما از صلح، وحدت، استقلالیت و آرامی مملکت است. از نام شهروندان ولایت مختار کوهستان بدخشان از جمله ناحیه درواز برای مورد استفاده قرار دادن چنین شاهراه بزرگ که در تاجیکستان همتا ندارد به جناب عالی اظهار منتداری خویش را بیان میکنم. در اساس لایحه تجدید راه اتومبیلگرد کلوب قلعه خم قطعه شکف شهرک قلعه خم چراغانکنونی دو طرفی را تا مرکز ناحیه درواز و محله های اهالینشین عملی گردیده ایستگاه های زمانوی نیز بنیاد کرده شدند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بعد افتتاح قسمت شاهراه کلوب خوروغ قلمچین و بنیاد نوسازی قطعه راه درواز تا دروازه روشن آغاز رسمی بخشیدند. این قطعه راه 109 کیلومتر را تشکیل داده با پورا تجدید و نوسازی گردیدن آن 16 کیلومتر کوتاه می‌گردد و در مجموع 92.3 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. مبلغ لایحه نزدیک 2.5 میلیارد سومانی را در بر می‌گیرد. در اساس لایحه که به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان معرفی کرده شد، در این مسیر کارهای تخت و هموارکنی، وسیع‌کنی راه، گذاشتن 330 قبور آبگذر، ساختمان جویبارهای بتونی در دو کنار راه با درازی 3328 متر، بنیاد دالان‌ها 5 عدد با درازی 601 متر و 15 پل ماشینگذار با درازی 633 متر و دیگر انشاءات ضروری پیش بینی شده است. در مراسم معرفی لایحه اجرا کننده سفیر مشاور اید به مسائل های سیاسی سفارت جمهوری مردم چین در تاجیکستان چن دین ون به طور مجازی اشتراک کرده رهبریت عالی تاجیکستان را با آغاز تطبیق لایحه تبریک نمود. سرور دولت محترم امام علی رحمان جهت مطابق با استانداردهای بین‌المللی بنیاد نمودن راه ماشینگرد دروازه روشن به مسئولان ساحه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. این قطعه راه که جزء اساسی راه ماشینگرد قلعه خم ونج روشن خوروغ به حساب می رود، با تجدید و نوسازی آن رفت و آمد دائمی ساکنان در تمام فصل سال تامین گردیده انتقال مال و محصولات افزایش خواهد یافت. در رفت تجدید و از نوسازی راه دروازه روشن 1000 نفر ساکنان محلی با جای کار و معاش خوب تامین گردیده همه آنها آینده همچون متخصصان صاحب تجربه در بنیاد قطعه قلعه خم ونج روشن خوروغ و خوروغ کلمه سرحد چین سهم نظر از خود را می‌گذارند. مورد به ذکر است که دوام 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه درواز با جلب سرمایه خارجی به مبلغ نزدیک 217 میلیون سومانی 66.5 کیلومتر راه و 40 کیلومتر دیگر با جلب مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان تعمیر و از نوسازی گردیده است. در مجموع از تمام منبع‌ها در ساحه‌های نگهداری راه‌ها زیاده از 26 میلیون سومانی روانه گردیده است که در پرتو عملی نمودن یکی از هدف‌های مهم استراتژی رشد اقتصادی و اجتماعی از بنبست کمیونیکاسیونی برآوردن مملکت از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان مساعدت خواهد کرد.
дар робита ба оғози корҳои аз навсозии роҳ аз ҷониби ҳунармандони ноҳияи Дарвоз барномаи рангини консертӣ пешкаши меҳмони олиқадр гардид. ман чунин баҳо додам ба оҳангҳои яккашави ҷурай, зарби яккашави ҷурай ки нафҳамди миллати тоҷика аз қалбаш аз нишаш садо медиҳад, садо медиҳад. ای که احیا کردی والا صنعتی تاجیک را زنده باش زنده باش در جهان پاینده کردی ملتی تاجیک را پاینده باش پاینده باش ای کفیل صلح و وحدت رهبری آزادگان فخر
یک جان تشکر. سلامت باشید. خوشبخت باشید. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои аввали таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ ба бунёди инфрасохтори низомӣ, таъсиси ҷузу томҳои махсусгардонидашуда ва таъмин кардани онҳо бо техникаву таҷҳизот тадбирҳои заруриро амалӣ месозад. бо мақсади амалӣ намудани ҳадафҳои созандаи давлат ва ҳукумати мамлакат дар назди қувваҳои мусаллаҳ вобаста ба ҳимояи соҳибихтиёрӣ, ҳифзи сулҳу субот, манфиатҳои давлат ва амнияти шаҳрвандон вазифаҳои бисёр пурмасъулият вале пуршараф гузошта шудааст. имрӯз дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Дарвоз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар гузашти низомии қушунҳои сарҳадӣ, хизматчиёни ҳарбии дигар навъи қушунҳои хушкигарди вазорати мудофиа ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иштирок ва суханронӣ намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолӣ ба масъалаи таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар аҳамияти аввалиндараҷа медиҳанд. бо шарофати дастгирии ҳамаҷонибаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз артиши миллӣ ба як ниҳоди пуриқтидори мудофиавӣ табдил гардидааст. дар ноҳияи Дарвоз отряди сарҳадии Дарвоз фаъолият менамояд ки ҳифз ва таъмини амниятро дар хатти сарҳади кишвар аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Дарвоз ва ноҳияҳои Ванҷу Рӯшон бар дӯш дорад. он бо тамоми имконоти муосири назоратӣ ва техникаву лавозимоти ҷангӣ муҷаҳҳаз буда барои ҳайати шахсӣ, афсарону сарбозони моҳири ин ниҳод дар ҳудуди қисми низомӣ шароити зарурии зист муҳайё карда шудааст. 27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Дарвоз дар гузашти низомии қушунҳои сарҳадӣ, хизматчиёни ҳарбии дигар навъи қушунҳои хушкигарди вазорати мудофиа ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи сарбозони далери ватанро бо солгарди истиқлоли давлатӣ табрику таҳният гуфтанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз таърихи пурифтихори давлатдории тоҷикон, таҳкими артиши миллӣ ва гиромидошти арзишҳои миллӣ андешаронӣ карда, саҳми фарзандони далеру шуҷоъро дар таъмини сулҳу суботи сартосарӣ назаррас арзёбӣ намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи хизматчиёни ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадӣ ва хизматчиёни ҳарбии дигар навъи қушунҳои хушкигарди вазорати мудофиа ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро ба хизмати содиқонаи халқу ватан ва савганди ҳарбӣ ҳидоят намуданд. баъди суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузашти низомӣ ва намоиши техникаҳои ҳарбӣ доир гардид. гузашти низомии хизматчиёни ҳарбӣ бо иштироки 2000 нафар сарбозону афсарон ва 50 техникаву дигар муҳимоти ҷангӣ дар вазъияти тантанавӣ баргузор шуд.
баъди соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон сиёсати давлат дар соҳаи саноат комилан тағйир ёфта таваҷҷӯҳи асосӣ ба тақвияти истеҳсолот ва содироти маҳсулоти тайёр бо роҳи ворид намудани технологияҳои нав, истифодаи ҳарчи бештари манбаъҳои ашёи хоми маҳаллӣ, коркарди пурраи он ва истифодаи васеъи захираҳои меҳнатӣ равона карда шуд. дар ҳамин замина имрӯз дар деҳаи дурбаки ноҳияи Дарвоз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди таҷъет оғоз бахшиданд. гузориши хабарнигорони мо. 27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар деҳаи дуробаки ноҳияи Дарвоз ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди таҷъет оғоз бахшиданд. самти асосии фаъолияти корхонаи нав дар ноҳияи Дарвоз ба бандобасти маҳсулоти хӯрокворӣ аз ҷумла лӯбиё, наход, мош, макарон ва биринҷ равона гардида дар асоси ҳамкории соҳибкорони ватанӣ бо шарикони рушд таъсис ёфтааст. 20 сол боз дар Тоҷикистон зиндагӣ дорам. Ширкати мо Мегатехника мебошад ва мо гурӯҳи кормандон дар доираи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз бахши хусусӣ тасмим гирифтем ки ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ як корхонаи муосирро сохта ба истифода диҳем ва саҳми худро дар тадбирҳои ободонӣ гузорем. Мо беҳуда мавзеи бунёди корхонаро интихоб накардаем. Ноҳияи Дарвоз дорои имконоти зиёд дар соҳаи саноат мебошад ва бунёди ин корхона дар деҳаи дуробаки ин ноҳия баробари мусоидат ба кишоварзону хоҷагидорон дар самти таъмини сокинони маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ нақши муҳим дорад. банду басти маҳсулотро бо истифода аз технологияҳои муосир дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ ба роҳ мондем ва дар оянда нақша дорем ки бо боло бурдани иқтидори корӣ содироти маҳсулоти бандубастшударо бо тамғаи хоси корхона ба кишварҳои ҳамсоя ба роҳ монем. дар Тоҷикистон баробари фаъолияти соҳибкорию сармоягузорӣ тамоми шароит мавҷуд аст. маҳсулоти хӯрокворӣ дар корхона бо истифода аз технологияи муосир ки аз Туркия ворид ва васлу насб гардидааст, мутобиқи меъёрҳои байналмилалӣ бандубаст мегардад. ба иттилои масъулон корхона имкон дорад ки дар як моҳ 500 тонна маҳсулот ва дар як сол то 6000 тонна маҳсулоти хӯроквориро бандубаст намояд. маҳсулоти хӯроквории корхона дар марҳилаи аввал ба бозори дохилӣ пешниҳод гардида оянда дар нақша аст ки ба кишварҳои ҳамсоя содироти он низ зери бренди таҷғалла ба роҳ монда шавад. баробари ба фаъолият оғоз кардани корхонаи нав 24 нафар ки аксари онҳо занону бонувони маҳаллӣ мебошанд бо ҷои кори доимӣ ва маоши хоб таъмин шуданд. мо занон миннатдории худро ба пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо занон чунин шароитҳоро фароҳам оварданд. мо то имрӯз дар хонанишин будем ва имрӯз бо ҷои кори доимӣ ва маоши худ таъмин ҳастем ва метавонем аз ин ҳисоб рӯзгори худро пеш барем.
اطلاع داده شد که محصولات خوراکواری برای بندوبست اساساً از خواجگیداران و کشاورزان شهر ناحیه‌های مملکت دسترس می‌گردد و افتتاح کارخانه عامل مهم در سمت دستگیری اهل زحمت دانسته می‌شود. مسئولان کارخانه در دایره راهنمایی‌های همیشگی سرور دولت محترم امام علی رحمان در سمت راهاندازی استحصال محصولات عوض کننده واردات و تقویت روند صادراتی مملکت تصمیم دارند که در آینده نزدیک استحصال مکران را هم به راه مانند. در ناحیه درواز با فعال گردیدن 3 کارخانه نو در یک روز شماره کارخانه و کارگاه‌های استحصالی اکنون به 16 عدد برابر گردید. اطلاع داده شد که در دهه دورابک ناحیه درواز باز 7 کارخانه نو صنعتی با مقصد به کار انداختن اقتدارهای نو در ساحه صنعت، به راه ماندن استحصال محصولات رقابت‌پذیر و عوض کننده واردات، تقویت امکانات‌های صادراتی کشور، کارکرد محصولات وطنی تا به حد نهایی، تأسیس جایهای نو کاری، اجرای برنامه‌های استراتژی مملکت در سمت رسیدن به صنعتی‌کنانی با سرعت کشور ساخته به استفاده داده می‌شود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با صاحبکاران وطنی برای دستگیری از تشبس‌های سازنده راهبریت عالی حکومت مملکت در سمت کارکرد اشیاء خام وطنی، سهمگذاری در تطبیق هدف 4 استراتژی صنعتی‌کنانی با سرعت کشور اظهار سپاس و منتداری نمودند. در سالهای صاحب استقلالی فراهم آوردن فضای مساعد سرمایه‌گذاری، جلب سرمایه مستقیم و واردات تکنولوژی‌های نو اینواسیونی امکان مهیا ساخت که برابر افزایش دادن حجم استحصال محصولات وطنی و تأسیس جایهای نو کاری، رشد ساحه صنعت در مملکت تأمین کرده شود. در سیاست اقتصادی حکومت جمهوری تاجیکستان رشد ساحه صنعت به صفت یکی از عامل‌های پیشبرنده اقتصادی ملی، تامین کننده اهالی با شغل دائمی، سرچشمه مهم درآمد بودجه دولت و حل مسائل اجتماعی اعتراف شده است. در ناحیه درواز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه‌های بدخشان را به استفاده داده با روند استحصالات شناس شدند. سمت اساسی فعالیت کارخانه کارکرد و بندوبست میوه و سبزیجات و استحصال چیپس بوده. محصولات نهایی برابر تامین بازار داخلی به خارج کشور نیز صادرات کرده می شود. 27 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه درواز 3 کارخانه نو استحصالی از جمله جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه‌های بدخشان را به استفاده داده با روند استحصالات شناس شدند. جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه‌های بدخشان در دهه دورابک ناحیه درواز در اساس دستور راهنمایی‌های همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از جانب صاحبکار وطنی مسعود زکریایف در دایره تطبیق هدف 4 استراتژی صنعتی‌کنانی با سرعت کشور بنیاد گردیده است. سمت اساسی فعالیت کارخانه کارکرد و بندوبست میوه و سبزیجات و استحصال چیپس بوده محصولات نهایی برابر تامین بازار داخلی به خارج کشور نیز صادرات کرده می شود. تجهیزات و خطهای تکنولوژی کارخانه نو صنعتی از دولت‌های پیشرفته جهان از جمله آلمان، روسیه، ترکیه و اوکراین وارد و وصل و نصب گردیده است. اطلاع داده شد که روند استحصالات در جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه‌های بدخشان توسط 2 خط تکنولوژی چیپس براری و نوار میوگی عملی می‌گردد. کارخانه امکان دارد یک شبانه روز 1.13 تن و در دوام یک سال تا 400 تن محصولات را کارکرد نماید. در کارخانه در مرحله اول 9 نوع محصولات از جمله 4 نمود چیپس از لبلبو، سبزی، نوک و سیب و 5 نمود محصولات سرغیزه و بیولذت از میوه استحصال کرده می شود. میوه و سبزیجات برای کارکرد و بندوبست به کارخانه در اساس شرطنامه از باغپروران و کشاورزان ناحیه درواز دسترس می گردد. استحصالات کارخانه زیر تمغه کران اکافروتس در اساس استانداردهای ملی و بین المللی بندوبست و به بازار استعمالی پیشنهاد می گردد. کارخانه دارای نقطه‌های قبول محصولات خام، شستشویی، خشک‌نمایی، ریزه‌سازی و جدا کردن محصولات نقصدار بوده. روند فعالیت خطای استحصالی پوره توسط تکنولوژی معاصر نظارت کرده می شود. همزمان برای نگهداری محصولات تیار در کارخانه انبار علاهیده با گنجایش 40 تن محصولات موجود است.
مورد با ذکر خاص است که محصولات کارخانه از لحاظ اکولوژی 100% طبیعی است، زیرا به آن یگان مواد کیمیاوی برای خوش صفت و بالذات شدن علاوه کرده نمی شود. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه نو استحصالی بیش از 20 نفر ساکن محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین شدند. مناداری خود به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم، زیرا با دستگیری آن کس چنین کارخانه ها ساخته می شوند و ما زنان و دختران خانه نشین با جای کار تامین می گردیم. در کارخانه میوه های بدخشان برای ما زنان و دختران تمام شرایط مهیا می باشد. کارخانه در مهلت خیلی کوتاه در دوره آمادگی ها با استقبال جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با خرج 4 میلیون سومانی با سطح و صفت بلند در مساحت 1148 متر مربع ساخته شده است. راه اندازه استحصال چیپس از میوه های خوشتم و لذیذ وطنی تجربه نخستین بود در اساس دستور و راهنمایی های سرور دولت محترم امام علی رحمان وزارت صنعت و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان تأسیس کارخانه و کارگاه های معاصر کارکرد دسترنج باغ پروران را در تمام شهر ناحیه های مملکت به نقشه گرفته است. کارخانه نو استحصالی را در دایره دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت امام علی رحمان از بخش خصوصی ساخته به استفاده داده. در کارخانه محصولات از اشیاء خام محلی در اساس طلبات بین‌المللی استحصال می‌گردد و استحصالات ما اساساً برای صادرات روانه گردیده است. کارگرد میوه و سبزیجات در کارخانه به استفاده از موادهای شیمیایی میباشد و به سلامتی ضرر ندارد. روند کارکرد میوه و سبزیجات در کارخانه با استفاده از تکنولوژی معاصر عملی می‌گردد. یکی از هدف‌های اساسی تأسیس کارخانه این تأمین ساکنان محلی با جای کاری نو و دستگیری باغداران و کشاورزان محلی منطقوی میباشد. بنیاد کارخانه معاصر صنعتی در ناحیه درواز با مقصد استفاده پوره از امکانات و اقتدارهای موجوده عملی گردیده عامل مهم در سمت تامین ساکنان مملکت با جای کار دائمی و یک قدم استوار برای صنعتی کنانی با صورت کشور دانسته می شود. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان اقدام صاحبکار وطنی را برای سهم گذاشتن در تطبیق هدفهای سازنده و بنیادکارانه رهبریت عالی حکومت مملکت در سمت تأسیس جایهای نو کاری، کارکرد محصولات خام وطنی تا حد نهایی و رشد دهات نمونه عبرت ارزیابی کردند. سرور دولت به مسئولان برای دستگیری از این گونه اقدام‌های بنیادکارانه و منبع نیز تأسیس دادن کارگاه و کارخانه‌های نو صنعتی جهت کارکرد و بندوبست میوه و سبزیجات تازه طبیعی مخصوصاً از منطقه‌های بلندکوی مملکت دستور و مصلحت‌های سودمند دادند. جمهوری تاجیکستان بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی استوارانه برای رشد قدم نهاد. در اساس نقشه مکمل و اجرای هدفهای استراتژیکی در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن اقتصادیات و تأمین شرایط زندگی سطح بلند برای ساکنان گذاشته شده بود، تطبیق خود را پیدا نمود. در دهه دورابک ناحیه درواز همچنین اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جمعیت دارای مسئولیت محدود کرانپرست را مورد بهره برداری قرار دادند. 27 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دهه دورابک ناحیه درواز همچنین جمعیت دارای مسئولیت محدود کرانپرست را مورد بهره برداری قرار دادند. سرور دولت محترم امام علی رحمان با خطهای استحصالی امکانات کارخانه نو و محصولات تیار آن شناس شده با متخصصان وطنی صحبت صمیمی نمودند. کارخانه نو صنعتی در دوره تدبیرهای سازندگی و آبادانی با مقصد تجلیل سزاوار از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار وطنی رحمان شفایوف بنیاد گردیده است. در کارخانه قبور و در و تیره‌های های پلاستیکی با استفاده از تکنولوژی معاصر در اساس معیارهای بین المللی استحصال کرده می شود. در کارخانه نو تأسیس استحصالی 30 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردید. میاداری خود را با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم، زیرا محض بود دستگیری آن کس امروز در ناحیه درواز
корхонаи Каромпласт ба фаъолият оғоз кард ва мо як гурӯҳ ҷавонон ва ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардидем. дар корхона тамоми шароитҳои корӣ барои мо муҳайё гардидааст ва мо бо аз истифода аз имконият кӯшиш менамоем дар пешрафти ватани худамон хизмат намоем. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 2400 метр қубур бо андозаи қутрашон аз 15 то 120 мм буда маҳсулоти ниҳоии он барои кашондани хатти оби нӯшокӣ ва обёрии заминҳои кишт пешбинӣ гардидааст. қубурҳои истеҳсолии корхона ҳам барои оби хунук ва ҳам барои оби гарм истифода шуда талабот ба ин навъи масолеҳ дар бозори дохилию хориҷӣ зиёд мебошад. маҳсулоти корхона барои солҳои зиёд кафолат дода мешавад. қубурҳо ва дару тирезаҳои пластикии истеҳсолкардаи корхона дар бозори дохилӣ рақобатпазир буда аз ҷумлаи маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба шумор меравад. корхонаи Каромпласт имрӯз бо иштироки бевоситаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд. он таҷдидотҳое ки имрӯз дар корхонаи мо насб карда шуданд аз кишварҳои тараққикардаи дунё ворид карда шуданд. дар корхона ҷавонон аксарияти коргарон ҷавонон ташкил медиҳанд. қубурҳое ки мо истеҳсол мекунем дар корхона барои шароити кӯҳ ва барои обёрӣ намудани аҳолӣ ба оби ошомиданӣ таъмин намудани аҳолӣ бисёр мусоидат мекунад. аснои шиносоии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни истеҳсолот иттилоъ дода шуд ки дару тирезаҳои пластикӣ дар корхона асосан дар асоси фармоиши мизоҷон истеҳсол карда мешавад. масоҳати қитъаи замини корхона 2157 метри мураббаъро дар бар гирифта худи бинои истеҳсолӣ дар майдони 402 метри мураббаъ бо ҷалби мутахассисони ватанӣ сохта шудааст. хатои технологӣ ба корхона аз ҷумҳуриҳои Туркия ва Чин ворид карда шуда бо иштироки мутахассисони ватанӣ васлу насб гаштааст. ашёи хом барои истеҳсоли маҳсулот аз дохил ва хориҷи кишвар дастрас карда мешавад. маҳсулоти корхона асосан барои бозори дохилӣ равона гардида дар оянда бо баланд бардоштани иқтидори истеҳсолии содироти он ба кишварҳои минтақа ҳам ба роҳ монда хоҳад шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми бунёдкоронаи соҳибкори ватаниро намунаи ибрат ва дастгирӣ арзёбӣ намуда ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти босифату рақобатпазир ва ивазкунандаи воридот ба масъулон дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону фаъолони ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ мулоқоти самимӣ доир намуданд. ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сокинони ватандӯсту меҳмоннавози ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ бо рӯҳияи баланди ифтихор аз ватандорӣ, шукргузорӣ аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва дар фазои сулҳу суботи комил таҷлил намуданд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади таъмини пешрафти иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи Дарвоз зиёда аз 1.2 миллиард сомонӣ ва ноҳияи Ванҷ 580 миллион сомонӣ маблағ равона карда шудааст. 27 сентябр дар ноҳияи Дарвоз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону фаъолони ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ мулоқоти самимӣ доир карда ҳамаи сокинони заҳматдӯсти ин ноҳияҳоро ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои ҳар як шаҳрванди кишвар ҷашни муқаддас, бузург ва воқеан таърихӣ мебошад самимона табрику таҳният гуфтанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қаноатмандӣ таъкид карданд ки ин ҷашни сарнавиштсозро сокинони ватандӯсту меҳмоннавози ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ бо роҳияи баланди ифтихор аз ватандорӣ, шукргузорӣ аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва дар фазои сулҳу суботи комил таҷлил менамоянд. таъкид гардид ки ҳукумати мамлакат ба рушди ҳамаҷонибаи ноҳияҳои дурдасти кӯҳистони кишвар, махсусан вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон диққати аввалиндараҷа медиҳад. таи замони соҳибистиқлолӣ бо мақсади таъмин намудани пешрафти иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи Дарвоз зиёда аз 1.2 миллиард сомонӣ ва ноҳияи Ванҷ 580 миллион сомонӣ маблағ равона карда шудааст. дар давоми 30 соли истиқлол дар ноҳияи Дарвоз 10 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар соҳаҳои гуногун ба маблағи беш аз 500 миллион сомонӣ амалӣ гардида
ҳоло татбиқи боз 7 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ идома дорад ки то имрӯз дар доираи онҳо қариб 250 миллион сомонӣ маблағ аз худ карда шудааст. Дар ноҳияи Ванҷ дар ин давра 10 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 30 миллион сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло иҷрои корҳо боз дар 6 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ идома дорад ки маблағи то имрӯз аз худшудаи онҳо беш аз 32 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар доираи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияҳо барои ноҳияи Дарвоз дар солҳои 2021-2025 106 лоиҳа ба маблағи 405 миллион сомонӣ ва барои ноҳияи Ванҷ амалисозии 112 лоиҳа ба маблағи умумии 160 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст. То имрӯз дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ тасдиқ гардида, дар ноҳияи Дарвоз 90 иншоот ва дар ноҳияи Ванҷ 83 иншоот бунёд ва ба истифода дода шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамаи шахсони саховатпеша, соҳибкорону сармоягузорон ва мардуми ноҳияҳо ки дар корҳои ободониву бунёдкорӣ саҳм гузоштаанд, миннатдории самимӣ баён карданд. барои рушди соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ масъулини бахш ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳо вазифадор шуданд ки барои истифодаи ҳарчи бештари захираву имкониятҳои мавҷуда тадбирҳои иловагӣ андешанд. зимни таҳлили соҳаи энергетика таъкид гардид ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба мақсади ҳалли ин масъала як қатор чораҳои зарурӣ амалӣ гардида 28 иншооти соҳаи энергетика ба маблағи умумии зиёда аз 50 миллион сомонӣ бунёд ва ба истифодаи мардум супорида шуд. ҳоло дар қаламрави ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ ва умуман вилоят якчанд лоиҳаи дигари энергетикӣ амалӣ шуда истодааст ки ба анҷом ёфтани онҳо ҳудуди барқтаъминкунӣ дар ҳамаи ноҳияҳои вилоят ба 100% расонда мешавад. вобаста ба ин вазорати энергетика ва захираҳои об, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ширкати Помир Энерҷӣ вазифадор карда шуданд ки татбиқи босифати лоиҳаҳои бахши энергетикаро дар вилоят таъмин намуда, ҷиҳати истифодаи самараноки нерӯи барқ чораҳои зарурӣ андешанд. дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар ноҳияи Дарвоз 34 бинои муассисаи таълимӣ барои қариб 5000 ҷойи нишаст ба маблағи умумии зиёда аз 35 миллион сомонӣ ва дар ноҳияи Ванҷ 29 муассиса бо зиёда аз 4000 ҷойи нишаст ба маблағи умумии 30 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар зарфи 30 соли охир дар ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ дар маҷмӯъ 56 муассисаи тандурустӣ бунёду азнавсозӣ карда шуда, ҳоло дар онҳо зиёда аз 500 нафар табибону мутахассисон ба аҳолии ин ду ноҳия хизмат мерасонанд. масъулони соҳаҳои маорифу тандурустӣ вазифадор гардиданд ки барои боз ҳам беҳтар гардидани шароити муассисаҳои тиббӣ ва таълимӣ ва таъмини онҳо бо мутахассисони баландихтисос тадбирҳои иловагӣ андешанд. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки мардуми ватандӯст бо нангу номус ва матин-иродаи ноҳияҳои Дарвоз ва Ванҷ минбаъд низ бо ҳисси баланди ифтихор аз ватандорӣ дар ҳифзи дастовардҳои таърихии халқамон, истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллӣ ҳамеша омода хоҳанд буд ва бо заҳмати содиқонаву аҳлонаи худ ватани маҳбубамон ва диёри худро боз ҳам ободу пешрафта хоҳанд гардонид. дар ҳамин ҷо баъди суханронии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муколамаи судманду созанда бо сокинони ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ баргузор шуд. дар мулоқот шаҳодати Саидҷамол, хонанда аз ноҳияи Дарвоз, Тоҷинисо Манфиатхонова, собиқадор аз ноҳияи Ванҷ, Нурмаҳмад Гулов, собиқадор ва Фотима Сулаймонова, собиқадор аз ноҳияи Дарвоз суханронӣ карданд. бинандагони гиромӣ, суҳбати самимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сокинони ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ дар нашрҳои минбаъдаи ахбор манзуратон мегардад. идомаи барномаи ахбор. истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саодати миллат ва ифтихори ҳар тоҷику тоҷикистонӣ дар саросари ҷаҳон аст. таҷдили 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби тоҷикон дар кишварҳои ҷаҳон шаҳодати иттиҳоду ҳамбастагии миллати тоҷик ба шумор меравад. аз ин ҷост ки дар пойтахти ҷумҳурии Туркия шаҳри Анқара бо ташаббуси сафорати Тоҷикистон ҷашни бошкӯҳи миллӣ ба хотири таҷдили 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҳузури намояндагони воломақоми кишварҳо ва созмонҳои гуногуни дунё баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон аз шаҳри Анқараи Туркия.
تجلیل جشن 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر انقره جمهوری ترکیه با تشبث و ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در شهر انقره جمهوری ترکیه مراسم باشکوه رسمی بخشیده به تجلیل 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در چهاربینی مذکور بیش از 300 نفر از مهمانان از ساختارهای گوناگون ترکیه و هیئت دیپلماتی از جمله دستگاه پرزیدنت، حکومت، وزارت کارهای خارجی، پارلمان، سفیران خارجی، خبرنگاران وسایط اخبار عامه، کارخانه و شرکت‌های بزرگ استحصالی، صنعتی، تجارتی، تشکیلات‌های بین المللی و جمعیت تاجیکان مقیم ترکیه اشتراک نمودند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ترکیه اشرفجان گولوف در آغاز چهاربینی قید نمود که استقلال بزرگترین ارزش و دستاورد ملی مردم تاجیک به شمار می رود و امروز تاجیکستان با قدم‌های استوار زیر لوای صاحب اختیاری تحت اراده سیاسی و راهبری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سرعت رشد نموده ایستاده است. همزمان تأکید گردید که در دوام 30 سال صاحب استقلالی مملکت ما توانستیم زمینه مستحکم حقوقی و سیاسی دولت ملی آن را تأمین کرده، آبرو و نفوذ بین المللی آن را افزون نموده، نسل نو را در روحیه وطنداری و احترام به استقلال و آزادی تربیه نماییم. از جانب خود معاون رئیس مجلس بزرگ جمهوری ترکیه جلال ادن خلق شریف تاجیکستان را با مناسبت 30 سالگرد استقلال ملی تبریک و تهنیت نموده افزود که محض در این دوره مناسبت‌های دو کشور دوست تاجیکستان و ترکیه رشد و تحکیم یافته نتیجه های نظررس را به بار آورده است. تاجیکستان کشوری در حال رشد و پیشرفت منطقه آسیا مرکزی است. ما در همکاری های دو جانبه تاجیکستان و ترکیه پیش از همه اعتماد و باوری را شاهد می گردیم. این دو کشور دوست و برادر را آینده درخشان انتظار است. ترکیه شریک با اعتماد تاجیکستان است. حضور سرمایه‌گذاران جمهوری ترکیه در تاجیکستان و همکاری‌های متقابلا سودمند میان این دو کشور دوست نتیجه روابط با ثمر دو دولت منطقه را تشکیل می‌دهد. تجلیل 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان به همه شهروندان این دولت خجسته باد. اینچنین در چهاربینی مذکور معاون وزیر صنعت و تکنولوژی جمهوری ترکیه چتین علی دنمز، معاون وزیر عائله و خدمترسانی اجتماعی خانم کبرا گوران نیگیدباشی، پروکورور گنرالی ترکیه بکیر شاهین اشتراک نمودند. همین طریق در حوزه برگزاری چهاربینی مذکور میوه‌های بالذات تاجیکستان و تابلو و نگاره‌های نقاشان چیره‌دست تاجیک همچون رمز کشور سرسبز و مردمان با فرهنگ و با تمدن به نمایش گذاشته شد. واقعا استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را به جهان را به تاجیکستان معرفی نمود. تجلیل 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پایتخت جمهوری ترکیه شهر انقره خود بیانگر آن است که امروز جهانیان تاجیکستان را همچون دولت صلح‌خواه سیاره اعتراف نمودند. حضور نمایندگان و مسئولان کورپس‌های دیپلماتی و سازمان‌های داخلی و بین المللی در منطقه شرق نزدیک به خصوص در جمهوری ترکیه امروز در این چهاربینی با شکوه جمهوری تاجیکستان در شهر انقره ترکیه بازگوی آن است که امروز جهانیان تاجیکستان را همچون کشور پیشقدم سیاره اعتراف نمودند. در نهایت چهاربینی اهل صنعت و هنرمندان کشور با سرود و ترانه‌های جالب که در غایه آنها مهر وطن و حفظ ارزش‌های اخلاقی و انسانی جای داشت طبع حاضرین را شاد نمودند. در مجموع چهاربینی در فضای دوستی و حسن تفاهم دایر گردیده مهمانان به سطح تشکیل و برگزاری آن بهای بلند دادند. در شهر دوشنبه مراسم جایزه سپاری غالبان و جایزه‌داران ورزشی دومین فستیوال دوستی جوانان و ورزشکاران شهر دوشنبه تحت عنوان زیبایی، دانایی و توانایی از ورزش است برگزار گردید. تدبیر مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برگزار شد. گزارش همکارانمان.
дар шаҳри душанбе маросими ҷоизасупории ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои варзишӣ дуюмин фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони шаҳри душанбе таҳти унвони зебоӣ доноӣ ва тавоноӣ аз варзиш аст бо иштироки масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри душанбе ва дигар ташкилоту идораҳои дахтор баргузор гардид. зикр шуд ки фестивали мазкур бо мақсади иҷрои қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ аз 16 августи соли 2021 ташкил карда шуда давоми 7 рӯз аз санаи 22 то 27 сентябри соли ҷорӣ дар заминаи тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, олии касбӣ, миёнии касбӣ, ибтидоии касбӣ, ҷузъу томҳои қувваи мусаллаҳ ва маҳаллаҳои ҳудуди шаҳри душанбе баргузор карда шуд. мақсад аз ташкил ва баргузор намудани дуюмин фестивали дӯстии ҷавонону варзишгарони шаҳри душанбе пеш аз ҳама самаранок истифода намудани иншооти соҳаи варзиш, махсусан майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакона, пешбурди корҳои фаҳмондадиҳӣ бо сокинон ва наврасону ҷавонон, ҷиҳати тозаву озода нигоҳ доштани майдончаҳои мазкур, ташкили мусобиқаҳои дӯстона миёни ҷавонони маҳал, хонандагону донишҷӯён бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим, ҷалби ҷавонон ба варзиш, пешгирии бемории сироятӣ ва тандурустии хештаншиносӣ аз рӯи 4 намуди варзиш шомот, футбол, волейбол ва гӯштини миллӣ байни хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ олӣ таҳти сарпарастии мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри душанбе баргузор гардид. дар фарҷом аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри душанбе олибон бо ҷом, медал ва тӯҳфаи хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. Бобокалон Аминзода, Баҳодури Қурбон, Ахбор. бинандаҳои азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.